iyo ndirimbo ni komposition yakozwe yari umuririmbyi nayo mpamvu mwerekeje igihe nari kiri umukobwa nari mfite icyifuzo nasengeraga ngo Imana izamubere umugabo ukunda indirimbo Imana yumva amasengesho yanjye kandi irabimfasha zifite byinshi bwo kuvuga guze yakundaga kumpa inama ntabwo yari wapfa kurakara naraburakazaga agasura kampanga kumusaba imbabazi Imana kupenda kazi ya Mungu ya uimbaji. Ukuntu yakundaga umurimo w'Imana wo kuririmba. Nilikuwa dirijante mkorali hapo mwa kanisa na yeye alikuwa dirijante. Yari dirijana nikola dirijante. Kuna wakati tuliwaimba tu sisi wawili, tunasimama hapa mbele. Hari igihe twageraga tukaririmba turi twembi tukahagarara mbere tukaririmba. Abashimira mwese aburiye gutekereza kubishora konza. Ndashimira abanyetorero bacu. Ndashimira abungeri bacu. Ibikorwa mwakoze ntabibabuje. Hari abantu bari batubesha bakatubwira ngo muze muri iryo kanisa muzabigiramo. Imana ibabuje. Tunaongeza tena Mungu azidi kuwapa nguvu. Tuhafi kusoza ikigo karibu ya kuma na mengi ya kuongea lakini kwa juu ya muda gerageza kuvuga amagambo make tajaribu niongee machache. banje kubihanganisha mwese Nawapa pole zote babuze umuntu w'ingenzi tumekosa mtu sana. by'umwihariko umuryango wanjye Sana sana jamaa yangu, by'umwihariko umubyeyi wanjye mama sana sana mzazi mama, ariko ikibazo kibaho kugimamo lakini kila neno huwa na lengo. bari umuntu ukomeye. Baba alikuwa mtu wa thamani nabasha gusobanura ambaye siwezi ni tafsiri. impamvu mvuga ko yari umuntu ukomeye, Kwa nini nisema kama alikuwa mtu wa thamani? yari umuntu mwiza ku bantu bose. Alikuwa mtu mzuri kwa watu. niwe mugabo nzi utigeze
ushobora kubitanga hivyo. Yeye mzazi ambaye ninajua hakupandisha mkono wake kwa juu ya kupiga mke wake. Wenda nishobora kuba naravutse nyuma ari abaje mbere bashobora kuba barakoranye nawe. Kwa zingine kuna mimi nimezaliwa nyuma, kuna wengine ambao wamemuona tangu mbele. Kugira muboneye kugeza ubu yitahiye, ntabwo nigeze numva avuga nabi, amagiye akavuga amagambo mabi, yatora amagambo mabi kubw'umuryango cyangwa se kubw'umubyeyi usigaye. Hapo wakati ambaye nimemuona sijasikia akiongea mambo mabaya ama akimwambia mke wake mambo mabaya. Nguo agasigiye kushinda byose. Hiyo ndio amaniachia kushindia ile yote. Izo nizo mbaraga adusigiye mu muryango kugira umutima mwiza. Hiyo ndio nguvu anatuachia kama jamaa, kuwa na roho nzuri. Iyo ufite umutima mwiza abantu baragusanga. Kama una roho nzuri watu wanakusogelea. Iyo ufite umutima mwiza abantu baragukunda. Kama una roho nzuri watu wanakupenda. Iyo ufite umutima mwiza nta muntu ukurekura. Kama uko na roho nzuri hakuna mtu anakuachilia. Icyo gisobanuro kibi turi kubona hano twese ni ngo turanga. Hiyo ndio tafsiri tunaweza kusema, na ndio maana tuleta sisi wote hapa. Sibyo gushaka kuvuga gusa, aho bari n'amagambo uvugisha umutima, kuko nzi neza yuko ibintu by'ukuri byabayeho. Sio mambo ya kuongea tu, lakini ninajua kama hii yote imetendeka. Bamuvomye w'isoko y'umuziki cyangwa se kuririmba. Kwake tumetoa karama ya kuimba ama ya kufanya muziki. Igihe cyose aba ari mu bihe byiza, habe n'uko ruva mu kurwara kwiwe yaririmba. Wakati yoyote alikuwa kwa wakati yake mzuri, ulikuwa unamuona akiimba. Hata kwa wakati wake wa ugonjwa alikuwa anaendelea kuimba. Yararushye, akichoka, yararushye, akichoka. Ndabivuga yatangiye kwatakwa n'indwara. Nakumbuka wakati anaanza kugonjwa hari muri 2020, ilikuwa 2012. Turibuka neza turi muri lockdown ho gatoya. Nakumbuka hiyo wakati tulikuwa kwa lockdown. Umubiri utajya kwatakwa n'indwara, Mwili yake ikaanza kupata na magonjwa. Ariko muri ibyo byose nubwo byageze gutyo ntabwo yigeze acika intege. Lakini kwa hiyo yote hakukata nguvu. Nta nubwo yigeze kwereka imbaraga nkeya afite. Na hakutuonyesha sana jinsi ana udhaifu. Bibaho gake ko umuntu arwara agakomeza agaterana, agakomeza gahunda ziwe nk'uko yazikomezaga. Mara moja inawezekana mtu akiwa na hiyo udhaifu, lakini anaendelea kufanya kazi yake. Nigeze ariko gusenga, nigeze ariko guterana. Na ni kwa hiyo udhaifu wake hakuacha kukusanyika na wengine wa Kristo, hakuacha kushiriki kanisa. Kandi neza yuko nubwo yatashye hari abantu batari bazi yuko anarwara. Ninajua kama kuna watu wengi wakuwa wanagonjwa, wakuwa wanajua kama alikuwa amegonjeka. Kubera ko yari umugabo udakunda kugaragaza intege. Juu
kawaida yake alikuwa mtu ambaye hapendi kuonyesha udhaifu wake. Alikuwa mwenye nguvu. Alikuwa bibiri na makumyabiri kugeza uyu mwaka turi muri 2024 kuanzia 2012 yakoze uko ashoboye kose amefanya iwezekanavyo kugeza ku munota wa nyuma ubwo yemera gukora akanyamba gakomeye ku rwego tugiye kandi arwaye hadi dakika ya nyuma alikuwa tegera tugakora tumeenda pamoja tunafanya kazi byose ibikora kugira imbaraga z'urukundo ukunda umuryango ukunda abana biwe ntabwo yigeze yita ko yuko umubiri wiwe ucitse intege udafite imbaraga ahubwo yitaye kuri urukundo ufitiye. Hakujali kama alikuwa mgonjwa, alikuwa akijaribu kila mara kusudi afanye kazi kwa upendo ambaye alikuwa na upendo wa jamaa yake kusudi jamaa ishi vizuri. Niyo mpamvu mvuga umugabo ukomeye. Ndio maana nishuhudia kama alikuwa mwanaume shujaa. Kandi turizera neza ko Imana yakoreye. Na tunaaminia vizuri kama Mungu ambaye ametufikia yamaze kumwakira tayari adusigiye umurage munini ametuachia urithi mkuu cyane cyane njyewe sana mimi ntabwo twakunda kuganira ibintu byinshi ariko ubwo twaganiraga bafatanya n'icyo kuganira hatukuwa tunaongea sana lakini wakati tulikuwa tunakiongea kuko yari umugabo utuje ari mu rugo kandi nanjye iyo mu rugo mba ntuje rero ntabwo twavuga amagambo menshi. Kwa kawaida yake alikuwa mtu tulivu na akiwa sana nyumbani anatulia, na hata mimi nakuwa na hiyo tabia ya kutulia wakati niko nyumbani. Ariko tukaganira ibintu by'ingenzi kandi byubaka by'igihe kirekire. Lakini wakati tulikuwa tukiongea, tulikuwa tunaongea mambo ambayo ya kutusaidia kwa muda mrefu na tunaongea mambo ya sana. Imana ni mwakire bose. Mungu kugeza ku munota wa nyuma ubwo yapfuye mu biganza byanjye. hata kwa dakika ya nyuma amemaliza akiwa kwa mkono yangu. Ariko dufite ibyiringiro kubera ko hari ibyo asize byinshi mu twebwe. Tunatumaini ya kwamba hari ibyo asigiye kuna vitu anatuachia. niyo mpamvu navuga ngo umuryango wanjye uhumure kubera ko hari ikintu asigiye. Ndio maana ninasema kwa damu yangu ufanikike, kuna kitu ambacho ufanikike. Icyo kintu asigiye nzagikoresha kugira ngo nanjye umuryango wanjye ubeho neza. Natumikisha hicho ambayo niachia kusudi jamaa yangu iishi vizuri. Mama humura. Mama ndahari ndi hafi ya kugira iko karibu yako. bashiki banjye bari hafi ya Iko karibu. ndabigeza nk'uko papa
yabikoze kugira ngo ubuzima bwanyu bukomeze bube Afanya kama mzazi alikuwa akifanya kusudi maisha yenu yaendelee kuwa mazuri. Ego biragoye tubasha gukora ibiruta ubwenge bwacu. Tunaelewa kama ni ngumu, lakini kuna Mungu ambaye anapaswa kufanya yaliyo sahihi ya kusaidia. Umuryango wacu ni ubumwe, turi kumwe n'itorero, Kama yetu kufarijike, tuko pamoja na kanisa, turi kumwe n'Imana, na tuko pamoja na Baba. turi kumwe n'abantu bakomeye badukikije impande n'impande, Tuko pamoja na watu wakuu wako karibu zetu mbele na nyuma. kutugiza mbaraga z'ibyo muri kubona. Na ndizo nguvu za vitu ambavyo tunaona hapa mbele. Nasoza nshimira cyangwa se mbashimira mwese. Nikimaliza tunashukuru nyinyi wote. Sinabona amagambo menshi mvuga ku bwanyu mwese aha muri hano. Siwezi kupata maneno ya kuongea kwa kusema kwa nini kwamba Berekeje umubyeyi neza, tunamsikiza mzazi vizuri, kandi Imana iramwakira neza. na naamini kama Mungu atapokea vizuri. Nyemeye nkoresha ijambo rigufi rivuga ngo ndabashimiye, Imana ibahe. Natumia neno fupi kusema nawashukuru na Mungu awabariki. Mkozi Imana John, niko mmoja wa wachungaji wa Tumishi wa Mungu John. Nikisemaje pastor Nilisukuma na mimi niseme neno kidogo. Suko tutakuvuga byinshi ariko umwanya urimo murabona ko Si ya kwamba hatuna maneno mengi ya kusema ajili yake, lakini muda ndio unatusukuma tuseme kwa machache. urike tubivuge Kwa machache tutakayosema, kitu cha mbere twarabaye. kitu ya kwanza tuliishi naye. Wagize mbere ko bazi Tulipata muda wa kuzungumza naye. wakoranye umurimo w'Imana, Tulifanya naye kazi ya Mungu. twabanye mu buzima busanzwe. Tuliishi naye kwa maisha ya kawaida. Ufite bimwe mu byo twavugaho n'ibyo twasigara tubigiyeho. Kuna mengi tunaweza sema ajili yake na mafundisho tulifunzwa ajili yake. Kitu cha mbere namubonagaho yakunda umurimo w'Imana, Kitu ya kwanza alikuwa akipenda kazi ya Mungu. kandi ukabona ko awukundisha nabi. Na unaona kazi ya Mungu anaipenda na anaipendesha familia yake. Uyu muryango wiwe wose utangira kuri mwana muto Familia yake yote kuanzia kwa yule mtoto mdogo kugeza kuri uyu mukozi w'Imana uri aha, mpaka mtumishi wa Mungu aliye hapa, bose bagira imirimo muri rusengero, wote wanafanya kazi ya Mungu hapa kanisani, kandi kikwereka kuko bafite umurimo uremereye. ya kukuonyesha kwamba wana kazi ya nguvu. Absence y'umwe muri abo ngabo mu mirimo bakora, Umoja wapo akikosekana kwa kazi ile, hahita hagaragara igihano, inaonekana kwamba kweli mtu amekosekana hayupo, kubera kuko aho baba bahagaze haba habereye. sababu mahali wanasimama panakuwa pazipo. Rero ukuntu ubwitange no kuboneka presence n'ibikorwa Jinsi walikuwa wakijitoa byaranze cyane uyu mwene data. ilidhihirisha, ndugu huyu alikuwa akidhihirisha kujitoa na matendo. Abakristo benshi nibo bakunda kugaragara mu gihe cy'imibyizi, Wakristo wengi kanisani kwa wiki katikati hawapendi kuonekana, ariko yari umuntu uboneka kenshi gashoboka. lakini yeye alikuwa akionekana kweli. Yari afite korali yari ayoboye ya Philadelphia, Alikuwa akiongoza kwaya inaitwa Philadelphia hapa kanisani. urebye we na madamu wiwe Ukiona yeye na mke wake nibo bari inkingi za munambazi yuko walikuwa ni nguzo kwa kwaya hiyo. ugutesha agaciro abandi bakoranye, Si ya kwamba wale walitumika naye nao hawakuwa wanatoa kazi ya Mungu, ariko ndavuga uburemere bwiwe. lakini nasema uzito wa kazi alikuwa Abo akifanya. bantu bombi batabonetse, Hao watu wawili kama hawakuwa wanaonekana, iyo korali yasaga n'iyagize ikibazo. ulikuwa unaona kwaya hiyo ilikuwa basi ikipeperushwa pale. Nuko niko yagiye akora umurimo w'Imana, Ndivyo aliendelea kufanya kazi ya Mungu. yari umuvugabutumwa, Alikuwa mhubiri kanisani, ariko nta gihe cyose twamushatse cyaba ari igihe gitunguranye n'igihe turi kuri gahunda ubone aragenda icyo yateguye. alikuwa akionekana wakati wote tulikuwa tukimuhitaji. Umurimo wose mwamuhamagarira, waba umutunguye cyangwa utamutunguye, Kazi yote ulikuwa ukimuita unamshtukiza, yarawukoraga kandi ukabona akoza wishimye. alikuwa
amefanya kazi ile na akipenda.